HETNA bel Kuki channel thuso LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon thuso LAHKHOM hu anangai khom kita hote Duni September ni sim somle sagi ni khua thuso LAHKHOM ho Russia le Ukraine ki ka akidona achi la jingna chunga achi sa ni kho phapep sung in Russian in Kursk prison a khuni ananungla zau kitabin hi het thei kha chu achi sa August lasunga Ukraine surprise incursion anabol over Russia gamsung gam phenglin ta na to phaw hin nungno do taini ding a Russia in counter offensive engji la pizing u hi September ni sim somle gup ni khun German gama hauthi gargu bolhon United States te galsa na aha man leu MQ9 Ripple drone khat akap la kit ovin anapong do ove hauthi ten drone chu gamsung lang lumlam Dhamal province a akap la ovin a season hilla US officer ho akon ima donbut na umpon hi het thei khat chu hi chi drone hi US government gargu bolho bulu na aha manu drone khat chu a hi US President Lui anahi tulatua presidential election ading kit Donald Trump ani vaichan nading a thading kiwot na chunga anasu chaket in hi het thei khat chu Trump hi Florida gama West Palm Beach muna Gulf akichip na pasal khat thading anatuk hin Secret Service hon aphat chan hu do u hi THUSOH chu FBI 10 assassination attempt hi ati hilovin hi September ni sim somle thumni kho a NSCN-IM 10 KNA bile Assam Rifles ho pangkhom a anaki kap to over lol hinna anai thuso ho ana phondo naw to kemanin Assam Rifle 10 September ni sim somla ngani hun donbut na anai zun a hi Assam Rifles 10 thuso chu pansana bulabal nei lole mi pui koi thei amaho reputation su mor founding a ki bol a hi ati het thei khat chu IM 10 thuso chun achi sa September ni sim thum ni kho chun KNA bile Assam Rifle ho ki tho in IM se pe ho chu ambush anabol oven illa hi chi ki kap to na achun Assam Rifle personally in thina ato e ativin hi hi chu donbut na in Assam Rifles 10 KNB kitito KNB hi han koi thing noi kiloi khom na hile ki me pina ki nei pon ki go na chu bulabal nei lo hi ati ga ta Assam Rifle 10 donbut na nei nawa Assam Rifles hi India sunga dinga paramilitary force kumlui pe khat hin India gamsung northeastern gamle gamgi constitutional framework noisa ki mangcha aven be na dinga hung pangjing khat hi ati KNB to ki tho khoma sei be le se sit na ki nei hi pansa na beile security force ho so min sit na a ki bol hi ati it is chun media outlet hon thuso na anei ding tengle chingtheza vechil na anei ding un nge na zong anei zun hiti ho chun gamkai sunga dan le mol ho asu boi theidan ahil un hi September ni sim somla gup ni khun Information and Publicity Department Kuki Students Organization General Headquarters in embarrassing to say na chunga dombu nale nilkalna press community anaso do ove thuso in assign a Manipur Chief Minister embarrassing in abol hiln hozo se ser mangnan state sunga nam ke ka ki boina hi mudan lam chombe in a haido e ati phat se in boina hin gamdang khuna ati a Myanmar akon apang i atin nailam cha azong Manipur state government le agencies hon boina hi US le China ho ki sanpang in asai uve ati thupon in asain a Myanmar khampar gammi korlang ho akon thanglen kap ki man na thua thaina sa a ki bol a hi lo nga le aphot che na ima am lo lai sia KNAB a hi tiamana akingo ana thua khulchil na chi pan le thulut ho mai maiza pan sa embarrassing in thulut na anei pe na chunga dem na anei zun hitabang ho chu aphon chinna phachom pi angai dan jo ata lang e Mr Thanglen kap hi dandi lauta gamsung hunglut hi pon boulder a zuiding a lom ho zuiza mo pon nei ho anga Proforma for identification of migrants refugees of Myanmar origin entering into Manipur residing in Manipur due to unstable political situation in Manipur form a refugee dang ho banga min su lukna ane hi ati thuso in asai ben a Myanmar nammi tampi song
Northeastern State sung ho a refugee apansa u hi hiti phat laiza Myanmar gam sung puina ho ti lo ta a pansa na naiza themona nei lo milam ho themo channa KNA B government cha ki vaiza ki go hi Chief Minister embarrassing agenda to akizui to na sa na chunga hindam na sangta nei uve hiti zi chun KSO General Headquarter in Indian Judiciary System le rule of law chunga ta asanna anai naw chunga Manipur government in pro-democracy outfit KNA to kimat na anay zitia Myanmar nami refugee ho aman uhi Government of India in kupta hilchet na anay na ding uvid nga na zong anay uve Manipur gamsung a internet aki khazing wang in kiphinna kizot na to'mun services agel in kiphinna le kizot na chizing uvin he hiti ho kala chun kiphinna nei ho la akun automatic thalmang chan police ho bulu na zong anay zun he hiti bang thilso ho a Imphal West district ho ma kakwa muna kizot na kiphinna nei ho la akun automatic thal a police ho gari kam an hi hinla phai chamsung thilso he in Manipur police a ko thihan nitin thuso regional national ho kisan a melhel lo ho thulbol in akisai je chule kiphinna nei mi pi ho hin song himle mi ki su kha na thei galman cha ho mang in humhalte in kiphinna nei zun achi saphat na pan mai te tempis rally achi si uwa galbol na ding asap jing kha jang chu hi alang khana kha bai soi mona ki phina nei hon Imphal is officer in charge pa automatic thar ana kam uvin hi chana galman cha man le thilsui bol na lam milham ho kisan in achi ha pizing ba uvin media ho a imacha mule het hi be pon hi geldo thei kha chu achi sa 2023 kuma kokomi te makai na a mai te media Facebook YouTubers le adang da hon zo si to khom na anai zo uwa pat tu ni chana akiman chan ho hi zat dang nam dang te moding a the thang a be lo chu a hitai achung chona achon git lo now YouTube Facebook ho a anokoi ho zong tu nya hi modi lo hitai hinla wang senum te in Kuki nam sung a kiga ana ki sa na le ki na ki ti ho hi thula lo bang in tu ni chana thugu lo zong tha khana ni kho khatna ki so do chi pi jing na lai atam le na lai zin hi banoi khan to dung zui zin him la thal le front line sia gar ki san hi pon media gar hi asat thim te dika lupna chunga pan jong asat thailai khang chu hi idi now ithip na zo si chung pathin imonante hinla leise a hing nala hi zi chun nam hlom zat hlom hi na chunga hin nitina news interview debate Aheloute media chumchuma adia exagar san ho kambin na ding hi hata a ki vending dan gelo the hitpoi ta asam ta thulut ki modung suizin Imphal gen village cha zaleng reng ho chen na in mun quarter nga ta chu agang theipina ada ha na ding win arambai tingor unit 18 hon het sa na ane uve ekti het thei kha chu meite le Kuki hung ki dowa pat phai chamsung au Kuki nam in a hup lo thinglang mi adang se ho chunga hi matlamat na lam chum a su gimna bolgan theina hin to jing u hi hinla ato kha thinghang mi ho insumi te ho adinga nupna da lo awang site chu hizing dan ovin tan hi azi chu tu ne chana thil su ha ko mu do thei chu Kuki in a hup lo thinghang mi phai sung a ko sa theina lai lam kai ho hi sumla pai za ki himngol u aham Aheloute mai te to ki din te ding chu ngap chat na ane lo u hiding ham ti hi gen mo ta kha chu hi tai alang khana nupla da lo Kuki nam mi te tha chimi dinga dimuna lai za nungla mathu umlo kagam kanam kazi ka cha ka insung hu na ding tin pasal pha simsen lo nam na to nan akipido azing pachum pin jong volunteer hi na ki chu na na chai maban azong tampi hu theina lai hi hinla wang se ta in tu ni chan in zet lang malam simla malding ngai to nan koima alung na chim in atha aseng thei pon hi cho zo se hi ngai na di ta nei lo ki vai pon khat do lo ze hi ti hi mi pi tampi ngai dan cho hi sing e dunya ichan o hi comparison ahin ki hab mo sa le chom na bei cham na lam do na hi le leise khang ki chai ge za ki tho do na loading chu hi tai
Kuki pasal chapangkhat jirbam uchathol langa alukha zain Manipur police on aphat chain rescue anabol za uvetin akisay police on rescue anabol Kuki pasal chapang pamin chu mangboy sang singson akum kumsom lagup apamin pauzon singson akitin ahi police on pasal chapang pa chu ain sungmi te ko na napilut tawe tin akisay Taksan ta tulhut ki modu zuizin September nisim samlagup ni khon taupo P2 beru khudam chandil lampi a numaingan po gari meitei ten ating uvin hi hinla wang phan te in sopi anar hon ke ho kai bo ve ati phanovin ahoido ham ove akiti het thei kha chu achi sahab ta sunga alha nga mo pu na nei ho adi a hill tribe council Moreh injong thopon ananeza thulela abuita zechun chile vale lauchi tulchi kisan bolodinga anase hi arambai tingole commando hon lamkale chandir ke kami buluding in achang pong ovetia he sa na thopon ananei saw hi Manipur government in Paicham district Zosia curfew okoyova internet jong anakha nauchunga atha bein internet ninga akha be kitana hi hichi khana hi government mina commissioner home Manipur in internet mobile data services VSATS le VPN service ho Infer East Infer West Thobal Kakching Bisnupur district ho September nisim somlanga nilha nidan Thumapat September nisim somni nilha nidan thumchan kha ahi hichi kha nahin broadband ILL chule FTTH hop thaloding ahi Achil sa September ni simsam lakhat ni khwa Nagaland gamsunga kiloi khom na chomchom in Gwadwas Jatrat yichu India gamsunga bongke that cattle structural nasata khading to gon anaza da uva chule gamsunga ki chipi theipon ti tia anasai zo u tu atha ben mizo zilai por mjp injong pha asa lodan u dem na sangta ane in hi mizo tem bongsa ne hi chwanda na ki nei hin koi hile step pa ma ko na hitabang a ki kum amle kado dal diu a hitin president H Lerthang lema emergency meeting anei na oba asai in hi chule Mizoram te chwandan le ne la cha za bol angai e atin hi chule hichi emergency meeting a chun Sidal tribe gam income tax exam ki bol chu Mizoram a kon in akila da ogo 18 dailo na thuza phong un hi chule hichi meeting a hin Manipur thuza asai khom un hi Achi sa July ni simsom ni langa 2024 akepan Myanmar apa jokathar a thilkyu po lut anaki khamchu tuni chan ge in achi jomjing na lai in gamki a sumkol ki veitu na a ha sat na lut be in hi jokathar apa thulut ki mudan in gamki a ki sumkor veitu ho kha hi bana gari a ki cho to jong phal hi pon ke a chi lewa lewang a hi thei e ati hichimal la ahin Ministry of Home Affairs chu banga ki chief hitin Assam Rifles ho haite in Aheloute ove Myanmar apana thilkyu la lu pha Aheloute hin jokathar ya Myanmar thilkyu ma lu theipon hichize hit Mizoram munchum choma jong thilkyu ji abuina alung in hi jokathar hi thiu lui kama ahin agal langkha na chu Myanmar lam thio kom a khamoi ho in hi Myanmar apana thilkyu hu lunji hi jokathar mi pi hodinga kini horna lin khat hin sumkorve a apan hi zongle thilpu a ne aki holsiu hi thilkyu polut aki khama pat kini holna a asat ban a Mizoram sunga Myanmar thilho aman ahang le jing taitin thilot jun asai e tule hitabang chun Manipur lama zong Myanmar gamsunga kon ki mu nitin ngai chat ne la cha thilalo ho aki mu zo lo na ahong sot le ta na hi Dunia ding in thuso HETNA akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe